Haleluya, haleluya. Niza ko muguwe neza cyane mu Yesu Kristo. Nonge kuba ikaze ku uyu munsi wa gatatu kugira ngo dushikare guhana ku ijambo ry'Imana. Niza ko muri ko murubaka kuva ku munsi wa mbere dutangura ino yinganiza ko muri ko muraheza gihana icigwa twise ukuganza kw'Imana. Ndabaye ikaze mu kiganiro Imana yo bongero ngenda kibashikiriza ni kwa Pastor Ciza mugamba gikurikirana iminsi yose yere isaha imwe hano kuri K90 TV. Niza ko muri ko murubaka cyane mu mpande zose. Kiko cigwa twise ukuganza kw'Imana. Niza kwikura tawo cyo twita ukuganza kw'Imana. Muri makebuza ngo kuganza kw'Imana aberetse ingene Imana iraganje, ariko yahisemwo ko uko kuganza kwayo ikwambika abana bayo. Bico umwana w'Imana uko aganje hagagaragara Imana. Bico umwana w'Imana uko adakora ibyaha hagagaragara Imana. Bico umwana w'Imana uko atagenda mu mijima n'umwe maze hakagaragara ko Imana itananirwa kandi itigera iganzwa n'ikintu na kimwe. Bene data, Imana iraganje kandi iganzirije mu bana bayo. Imana ni mwe bitaboneka, ariko yahisemo kuganziriza muri wewe wambaye umubiri ugirane uboneka. Dusenga Imana kugira ngo twige ijambo ry'uno munsi. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kandi ndagukengurukiye. Ndagushimiye uyu munsi tugeze ko mu izina rya Yesu igitondo cyo bwiza. Ndareka imbaze gusengera uyu munsi, ndareka ngo ni mwiza cyane. Umuntu wese yazindukanye ibibazo biramuvuyeho mu izina rya Yesu. Umuntu wese yazindukanye ingwara iramuvuyeho mu izina rya Yesu. Ripapato rekosuta metikapa rokotoya wo wazindutse urwaye nciya mizina cya ingwara zirarekuye matipa rekozore iyo misongi irarekuye mizina cya Yesu. Rimenta ndagushimiye kwijambo tuyeganirako. Ndareka ngo iratwubaka kandi cyane ridushikiriza ibiragwa. Ibyo ndabyatunda byizeye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Muri aho twari tugeze ku munsi w'ejo turiko turaganira tubona ngene ukuganza kw'Imana kutuzuye. Masimane yaduhaye kuganza ikintu cyose kiri mwinosi ataki na kimwe kigomba kwiyadukiza kugira ngo kituganze nk'abana b'Imana nzima. Ariko Imana yaduhaye kugirane, yaduhaye kuganza. Imana mu isezerano rya kera ikire mu muntu yamuhaye kuganza, hama umuntu agatakaza uko kuganza kw'Imana. Ariko Imana ntiyanezererwa nuko umuntu yaremye kugira ngo agabe isi yose ayiganze, Satani yoza akamuganza. Erega ndugu yangu, umuntu nubwo yakomeje kugenda mu vyaha, Imana ntiyari kiraryoherwa. Umuntu nubwo yakomeje kugendera agakomeza kugwara, agakomeza kunanirwa, agakomeza kuvuga ntibibe, Imana ntabwo yari kiranezerwa. Ko umuntu Imana yari ikeneye sibwo buzima yari kiragaragaza, sibwo buzima yari karabaho. Ubuzima Imana yaremeye umuntu ntabwo aribwo buzima yari karabaho. Ko Satani yari yaraje hamara mugunga, Satani akoresha ubugunge bwiwe hamara mugunga, maze umuntu atangura ko ubuzima budafatanye n'ubw'Imana yagomba kwabaho. Rimeti kaba erege zinde benderimo, ibyo byose byarakomeje biraba. Ariko Imana iri mu ijuru ntiyanezerwa. Ikintu kikwereka ko Imana itanezerewe, urabona igihe mitongo Edeni Adamu amaze gukora icyaha, hama Imana ikamugendera, Imana igasanga ari gusa. Imana yamubwiye ati wewe wakoze ibidakorwa. Tubona igihe Imana yacibwira inzoka yibwiye ati wewe uno muntu uzomukomora ku gasinziri, ati nawe azokumena umutwe. Ariko hari ijambo yavuga ngo hari ijambo yavuga ngo ariko urubyaro rw'umugore ruzokumena umutwe. Muri make Imana ntabwo yanezerewe n'ikintu Satani akoze, kuko Satani yarapfuye umuntu wayo, yamukuye mu buzima Imana yamuremeye. Ubuzima Imana yarakereye ko umuntu abaho sibwo yari karakomeza kubandanya kubaho. Imana yagomba kwakora neza umuntu yakora ibyaha. Imana yagomba kwavuga neza umuntu yavuga nabi. Arepata reka mbwiye ngo ndetse n'uno munsi umuntu wese atarizera Kristo ngo arongorwe na Kristo, Imana ntabwo iri kiranezererwa ubuzima ari karabaho. Kubera hari ubuzima Imana yatanze kugira ngo abana bayo babubeho. Imana rero ntiyaryohewe, ntigeze inezerwa. Niyo mpamvu yoroganije igikorwa cya kabiri kugira ngo itange Kristo Yesu, hama Yesu aze adusubize ubwo buzima bwo kuganza, ubwo buzima bwo kubaho nk'uko Imana igomba kutubaho. Ngomba pasa kubera iki Yesu yaje. Impamvu Yesu yaje kwari kugira ngo ubuzima bwatakaye abudusubize. Usoma ijambo ry'Imana nigeze kwiganira ko namwe ni Yesu yavuze ngo igisuma nticyazeho n'ikindi, ariko cyaje kwiba no kwica no gutikiza. Gisigura ngo Satani yaraje aratwiba, ariko Yesu nawe yaje kugira ngo dusubize icyo Satani yatwibye. Arepata masita. Imana ishimwe ko Imana iteka
itabyemeye itabyihanganiye, ariko ntiyemeye ko tuganzwa n'umwasi, ntiyemeye ko dukomeza kuganzwa n'uwo mwijima. Yahisemo gutanga Yesu kugira ngo Yesu atugarukane, adusubize, arepata bwa buzima bwo kuganza. Mashitarabareya erimente koza. Imana ishimwe Yesu yaraje arementerebo. Imana ishimwe Yesu yarafashwe. Imana ishimwe Yesu yarakubiswe. Imana ishimwe Yesu yarapfuye. Imana ishimwe Yesu yarahambwe. Imana ishimwe Yesu yarazuse arepataya. Icyamuzanye yaragikoze. Erega ntiyananiwe ndugu yawe. Erega umwami waje ntiyaheze mu mva. Erega umwami waje asimane regezire. Icyamuzanye yaragikoze. Yavuze ngo yaje mu isi kugira ngo intama zironke ubuzima kandi ziburonke busagutse. Arepata yaraje kugira ngo turonke ubuzima bwo kugaza. Erimate mbega ndugu yango icyo yavuze mbega cyarashitse cyangwa nticyashitse? Irimetaya icyo yavuze cyarashitse. Icyo yavuze yaragikoze, yaragishoje. Nanje sinemera kugendera metaya mu byo Yesu yanse. Ibyo yarangije sinabyemera, ibyo yakuyeho nanjye sinabyemera. Ubuzima yahabye nanjye sinabugenderamo. Erimatapa areketa bene data turabaganza metaya na mwemu nimwe yo tuganza turaganze muri bose. Ibara byo gutuma agiye asena siya munzingurure bene data, siya munzingurure mitanguriro igice cya mbere umurongo wa 26. Erega n'Imana yabivuze, yavuze ngo tukureme hamuse natwe hamutunga bisi yose uyiganze. Erega niko ndabemeza ko umwana w'Imana atarebe kuganzwa n'impemu n'imwe. Impamvu mu n'ibintu by'umwijima ni kubera abantu bemeye kuganzwa. Mamu Yesu yagatsindagiye agateregaye nimwishwe n'ibyaha, nimwishwe n'ubukene, nimwishwe n'indwara, ariko mwishwe no kutamenya. Ati hari ibyo mutaramenya, niyo mpamvu ibyo byose bibishe. Arepata nanje niko ndabimenya. Abo tuba turaganira hano mureko murabimenya, nimuganzwa muraganje. Arepata igrimenta umusuma yaratwivye, ariko Yesu yaraje aradusubiza, araduhereza ubuzima kandi yabuduhaye bugize busagutse. Avuze ngo busagutse avuze iki? Avuze ati nta kintu na kimwe ukeneye ataguhaye muri ubwo buzima, n'ubuzima butekebyo. Arepata nta kitarimwo, harimo ugukora ibyo ukwera, harimo kugororoka, harimo itunga, harimo ibihambaye. Arepa nta kitari muri ubwo buzima. Icyo Yesu yazanye gitekebyo. Aremetaraba neteka amagara meza araceceka. Muco Yesu yako n'ijambo ryo rimbwira ngo imishago yiwe niho twakiriye indwara. Repada netapa amagara meza araceceka. Muco Yesu yako byizerane nanje ati icyo Yesu yakose cyamaye kuganza mu burere bwose. Mwaraheze go cyane muri mugisha. Dusenga Imana data mu izina rya Yesu ndagushimiye ko uyu muntu ashika kudukurikirana, ubwoko bwa bushikaye kudukurikirana kuri TV mu izina rya Yesu. Ndareka muri cyambo byose riko yarekugwa, riko yazana icyo waritumye mu izina rya Yesu. Ukuganza kwawe ko kuratsimbatazwa mu mitima yabo, kandi kure kutsimbatazwa mu burondero bwabo mu mpande zose. Ukuganza kwawe kuriko kuratsimbatazwa. Ega ndabyizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mugira umunsi mwiza kandi cyane na hejo mwaraheza giwe.